Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u emisiju o obitelji i osobama s invaliditetom. Danas je u našoj emisiji velika svečanost jer su nam gosti mladi, dobri i lijepi ljudi koji nam poručuju, bez obzira na sve teškoće, bez obzira na sva iskušenja, mi možemo sve. Neki od nas su osobe s invaliditetom. Na kraju emisije ćemo vam možda otkriti tko je od njih uistinu osoba s invaliditetom, ali je najvažnije da svi mi zajedno ovdje imamo jednu pozitivnu sinergiju i puni smo optimizma, entuzijazma, ljubavi i zapravo smo na nekakvoj zajedničkoj platformi da bismo svi u zajednici trebali se prema svakome, pogotovo prema različitima, odnositi sa poštovanjem i sa ljubavi kako bismo gradili bolji, ljepši i humaniji svijet. Naše današnje gošće i gost su iz udruge Mogu sve iz Zagreba, Anja Mihaljević, predsjednica udruge Mogu sve. Anja, osim toga, vi ste puno toga još, da čujem. Dakle, ja sam predsjednica udruge Mogu sve, studiram na Fakultetu političkih znanosti, 5. godina novinarstva, a također sam i predstavnica studenata s invaliditetom na našem fakultetu. Evo, sad ste već odmah otkrili, ali nije važno. Osim toga, moram vam reći da sam saznala, s obzirom da sam imala vaše prijateljice, također članice udruge, u radijskoj emisiji Ovo malo duše, saznanja da na svakoj ste zabavi, da ste vrlo rado viđeni, da ste aktivni na društvenim mrežama. Dakle, uistinu ono kao kad vas netko pita što volim, volim sve što vole mladi, u tome se nalazite. Ali ipak neke osobne karakteristike malo podijelite s nama. Pa volim sve što vole mladi. Pa dosta sam društvena, komunikativna. U novinarstvu sam se stvarno našla zbog mog karaktera, društvenosti, što volim biti okružena ljudima, družiti se stalno s ljudima, s curama. Mislim... Pozitivno gledate na svijet? Da, naravno. I jednostavno ne prihvaćate nikakve barijere? Ne, nikako. Ja mogu sve. Bravo. S nama su poštovani gledatelji i poštovani slušatelji radijske emisije Ovo malo duše, također članice ove udruge koje su bile prošle nedjelje u emisiji i zahvaljujući njihovom nastupu, vašim mnogobrojnim komentarima i vašim željama da ih i osobno vidite i upoznate, evo ih. S nama su Ana Tvrdejić i Alisa Šćukanac. Izvolite, Ana, malo o vama. Pozdrav, ja sam Ana Tvrdejić, potpredsjednica udruge Mogu sve i studiram novinarstvo također kao i Anja, na posljednjoj sam godini. Ono što mi je bilo jako zanimljivo kod vas, rekli ste uvodno da kad razmišljamo mi o nekakvim uzorima, pogotovo vi mladi, da su upravo osobe s invaliditetom, pogotovo osobe takvog karaktera poput Anje, vaši uzori. Naravno, znači to je bila upravo osnovna ideja s kojom smo započeli ovaj projekt, a kasnije izrastao u udrugu. Znači da želimo pokazati javnosti da osobe s invaliditetom mogu normalno sudjelovati u društvu i živjeti zapravo normalan život sa svima nama. Hvala vam lijepa. Alisa Šćukanac je? To sam ja, dobar dan. Opet po drugi put. Znači, ja sam također s kolegicama na Fakultetu političkih znanosti na diplomskom studiju, a paralelno sam od ove godine i studentica Ekonomskog fakulteta u Rijeci na smjeru marketing. Ja sam PR-ovac naše udruge, znači ja komuniciram sa medijima, sa javnošću. I veliko vam je zadovoljstvo, to ste mi barem isto tako istaknuli, što iz dana u dan zapravo vi na neki način sudjelujete u promicanju edukacije o osobama s invaliditetom na način da su one najjače barijere zapravo u glavama ljudi i da zapravo pomažete u rušenju tih predrasuda. Tako je, i upravo i nakon vaše radijske emisije i nakon našeg ovog eventa nedjeljnog javilo nam se puno ljudi i pohvalili su našu pozitivu, naše upravo isticanje svakodnevno pozitivnih postignuća osoba s invaliditetom, a ne njihovih prepreka, ajmo reći, jer stvarno prepreka nemaju. Nemaju ako i mi zapravo dozvolimo da pokažu te svoje mogućnosti. Hvala vam lijepa na svemu tome što jeste. I s nama je mladi gospodin Neven Jurina Tomić,
koji je završio 2 fakulteta. Jel sam tako dobro čula? Ovako, malo nespravo. Dakle, ja sam završio novinarstvo, smjer televizija, televizijski smjer, a diplomski studij sam kombinirao s ispravnim kolegijama iz Dramske akademije. Tako da sam dio diplomskog rada koji je bio projekt, kombinirao sam Dramsku akademiju. Dakle, predstavu i film sam odradio na Dramskoj akademiji kao vanjski student, a samu teoriju sam branio na novinarstvu. Dakle, ja sam magistar novinarstva, a ispadni kolegij dio diplomskog rada sam radio na Dramskoj akademiji. Sad će mnogi reći, pa di će mu biti kraj? Da vam nije to malo previše, ali osim toga čula sam da ste i kolega na radiju. Ne, dakle, na televiziji. Na televiziji, na televiziji, na Z1 televiziji. Vodim i uređujem povremeno za osobe s invaliditetom CDP-a, emisiju, dakle. Isto ovako slično vašoj emisiji, samo ide u živo. Možda je naziv vaše emisije bi trebao biti afirmativniji u smislu da bi to trebala biti emisija o osobama s invaliditetom, a ne za. Pa zapravo ja se nekako trudim osim invaliditeta pokazati tu neku mladenačku poletnost. Jer smatram da ako imate invaliditet, to vas ne ograničava da radite sve kao i ostali ljudi. Zato jesam i član udruge ovih lijepih mladih dama i moram priznati da jako lijepo i surađujemo. Kako mi volimo reći, i mi imamo invaliditet, a ne on mene. Točno tako. I čak su radile sa mnom dio mog diplomskog filma. Tijanja si bila jedan sugovornica u mom filmu. Evo, samo sam htjela reći odmah uvodno, poštovani gledatelji, kad govorimo koliko je puno civilnih udruga. Vrlo često u ovoj emisiji ističem gotovo 50.000. I onda imate udruge osoba s invaliditetom, s cerebralnom paralizom, pa imate udruge osoba sa distrofijom i tako dalje. Želim reći da je ova udruga hvale vrijedna i posebna po tome, ne zbog svog naslova samo, nego zato što oni oživotvoruju mogućnosti i zapravo u jednoj prirodnoj ingerenciji pokazuju kako u jednoj udruzi trebamo biti svi zajedno. Dakle, ne isključivo Anja ima sad ovaj invaliditet pa će se družiti isključivo samo s njima. Dakle, to je pitanje i nekakvog statusa u društvu. Osobe s invaliditetom su tu s nama i trebale bi biti s nama, a ne tu negdje kraj nas. Zato sam rekla da svaka emisija bi trebala biti o osobama s invaliditetom, a ne za njih. Točno tako. Jesam li u pravu? To sam htjela reći. Dakle, ova emisija je zapravo o čemu? Emisija o tome kako gledamo ljude, prije svega u njihovoj ljudskosti. To imaju li oni naočale, to jesu li malo krupni ili su različiti po ne znam nečemu, to je sekundarna stvar. A opet, zajedno u suradnji sa svima nama, ma koliko bili različiti, možemo napraviti sjajne stvari. Molim vas, o čemu je vaš film govorio? Mi smo u našem filmu željeli prikazati kako moje društvo, posebno ja, doživljavamo invaliditet. Posebno moj invaliditet. Meni je nakon operacije puno pomogao humor. Crni humor čak. Što ćete vidjeti u filmu. I to je bila poanta, da mi pokažemo da se invaliditet može doživjeti i na zapravo zabavan način. Pa idemo sad malo u kino, idemo pogledati taj njihov uradak. Ever wonder about what he's doing? How it all turned to life? Nisam u životu upoznala nekog ko je, mislim, općenito toliko pozitivan oko svega u životu. Pri meni je recimo to ono što me fascinira oko nje. Znači recimo ne mogu se zamisliti u toj situaciji, ali ja vjerojatno ne bi mogla biti takva. Mislim, ok, ja nisam rođena s invaliditetom, ali znači ono što mene fascinira to je da Anja ima i više prijatelja od svih ljudi koje ja znam i društveno aktivnija, ide vani, pozitivnija je, puno manje muče neke stvari u životu nego što nas, recimo, koji nemamo tehnički nikakvih problema, ali ih izmišljamo. Funny how the heart can be deceiving, more than just a couple times. Why do we fall in love so easy? Ja se bavim fotografiranjem od malena, tako da sam počela
prema slikati sebe i ljude u okolini i s vremenom, tako da sam na fakultetu imala kolekcije iz fotografije gdje sam stjecala znanja kako totkati neke tehnike i tako me to više zanima. Ja sam bliže kampanjem opušle i neko ljudi me prepoznala na fotografijama. Što se tiče utuke opušle, mogu reći da je super zato što neko ljudi je osvijestila kako mi ljudi mi posebni isti kao i vi. Nemamo nikakvih prepreka uopće i tako mi možemo sve. Try. Ivona Hemen nas je upoznala i meni je bilo najznačajnije s tog upoznanja, odnosno najupečatljivije to kad si ti meni pružila ruku i onda sam ja to se rukovao s tobom, ali mi je ponestalo materijala koji sam primio kad smo se rukovali, pa mi je ostalo dugo vremena sam nakon što smo se upoznali, ovo sam radio, nije bilo jasno, jer s mojim rukom nešto problema, da sam se okrenuo i vidio sam da ti fali, par pigi, jer su ostali na market. This piggy went to market and never came home. Proba svoje čizmice koje tek sad kupuje na zdravoj nozi. Ali ne isproba da li one pašu na protezu. I onda dođe doma i ne može uvući nikako tu nogu u protezu, odnosno ne, te čizme nije mogla uvući. Ja sam jedan dan došla kod nje doma sa žlicom, koristili smo žlicu, nož. Šta je sa škare? Jesi klješta donesla? Nisam klješta, nego smo ti odrezale komad čizma, onda smo i proteza ovako između nogu, kužiš, i onda smo to natezale, ovako navlačile, to je trajalo sat vremena. Ali navukle smo i stoji. Ne možeš ga savinuti, Nema, to nije to. Pa daj napravi skup si u Lego Store, imaš se. Prije godinu dana sam bila na operaciji, na amputaciji noge. Rođena sam kao osoba s invaliditetom, ali nakon 21 godinu i puno operacije moje tijelo je samo zahtijevalo da se napravi amputacija noge, jer mi je stvarno postalo loše hodati, puno teže i jako sam se umarala. I onda smo to napravili prije godinu dana. Prvi put kad sam saznala početak druge godine fakulteta, stvarno je bilo jako loše razdoblje. Nisam mogla se s tim prihvatiti jer je to bilo ono što smo cijeli život pokušavali izbjeći i onda se sa 21 godinu to dogodilo. Bila sam na faksu, mogu sve tu, prijatelji izlazi, sve i nekako baš sam si razmišljala kako će to na kraju završiti. Bojala sam se da li će ljudi oko mene me zbog tog čak odbaciti s neke strane, zašto bi oni sad svaki dan bili sa mnom i u bolnici i doma i vježbanje i sve te stvari. Na kraju je ispalo, da moram reći, fenomenalno. Da, ali ono što znam je to da stvarno od dana kad sam izašla s intenzivne, svaki dan su svi tu bili. I Ana, i Tiva, i Alisa, i Eva, i Petra, i Nemanja, naravno moj dečko, svaki dan sam. I to mi je jako puno pomoglo psihički, naravno crni humor Nemanja. Bez tog, baš sam mu bila rekla negdje prije dana. To me isto jako držalo, pozitivno mi sve, jer mislim, druga je stvar kad se već počneš na tu lošu situaciju izezati i pozitivno razmišljati i takve fore nabacivati i svaki dan plaćemo od smijeha. Neću! Da dođu u momentu, ja nisam stand-up komičar tog tipa. Ali daj ponoviti sad ovo. Ja možda si tu porast 3 prska ponovila. Sjećaš
sjećaš kad sam došla iz bolnice, onda si to bio kod mene, onak imala sam desnu patiku, desnu papuću, desnu cipelu, i onda ti onda onako uslikao, i onda je slabo rekao ljudima na WhatsAppu, vidi, on ima jednu nogu. Ma ništa, ja sam se zezala jedno da mogu staviti nogu iza vrata, ali onda smo zaključili da mogu doslovno staviti nogu iza vrata. Čak i kuhinjski Iza WC-a. Ana mi je spomenula taj projekt kao za osobe s invaliditetom, bit će na Fejsu. U srednjoj školi me užasno živciralo kada su me dizali bakice u tramvaju, ono, digni mi se i to. I ja sam rekla kao mislim se ne bio baš to. Ja ne znam kako se ponašam uopće prema osobama s invaliditetom. Mislim, sad ih zovem osobe s invaliditetom, da sam se izvala invalidi. I to je jedna od, znači, stvari koje sam prve naučila, da je zapravo invalid pogrdan naziv. Međutim, kad sam upoznala, znači prvenstveno Lanu, ona je bila moj prvi susret s osobama s invaliditetom i kasnije Anju. Meni se potpuno, znači, meni se nešto potpuno promijenilo, da tako kažem, i počela sam drugačije gledati i na tramvaj, i na ljude, i na te stvari, znači... Vidjela sam zapravo da su oni skroz normalni i da njima taj invaliditet ne predstavlja ništa strano, ništa teško i da ne traže ni sažaljenje, ni nikakav poseban tretman. Kao što sam ja uvijek mislila da ne znam, ne smijem ih pogledat na ljudi, će se mislit da gledam njihov taj ekstremitet koji fali ili ne znam nije šta. Ja se s njim fantastično nosi i nisam me nikad čula ni da je rekla da hoće sjest u tramvaju, ni da je kad smo čekali u beskonačno dugačkom redu pred referadom da je rekla ja nemam noge, ja hoću doći na prvo mjesto ili ne znam nije šta, nego uvijek je ona bila i pozitivna i izlazi svaki vikend, petak, subota, vjerojatno i nedjelja, izlazi, provodi se, ide na koncerte i što zapravo većina ljudi ni ne zna da osobe s invaliditetom mogu izlaziti i mogu se družiti baš kao eto i osobe koje imaju čistu peticu. Evo nas, poštovani gledatelji, sad ćete možda reći, ma mladost, ludost. Baš su lijepo ovo priredili. Sa kojom namjerom ste zapravo to se odlučili napraviti film? Pa baš je bila Ana ljeto spomenula kao, s obzirom da ćemo raditi taj event u 12. mjesecu, spomenula da bi bilo dobro da napravimo jedan i film o nama, o udruzi i rekla je idemo napraviti o tebi. Ti si tu predsjednica udruge, imaš invaliditet, super se nosiš svi. Meni je to zapravo u početku bila dosta odbojna ideja da ja sad pričam javno pred kamerom, pred cijelom Hrvatskom o tome, ali na kraju smo se ipak odlučili da to napravimo i baš smo odlučili da ćemo samo u društvo da će to napraviti. Dakle, svi koji su sudjelovali u filmu, to su moji, naši bliski prijatelji i baš smo nakon filma svi komentirali da sigurno ne bi mogao ovako dobro ispast da je bio neko izvan društva ili neko stručan, jer jednostavno smo se super sve opustili, čak nismo ni ponavljali snimanje, sve išlo iz prvog puta. Da je spontano. Da, što smo i htjeli, pustili smo zapravo nas. I da vas srce nosi. I šta vam je palo, kako inače jesu ovoga druženja, onako spontana. Ja sam sad, gledajući ovo, čula da ste vi isto također napravili jedan hvalevrijedan film, koji nije bio tako spontan, nego je baš iziskivao dosta truda. Koliko je hvalevrijedan, to nek publika procjeni, ali saznanje gledajući, Anja ga isto gledala, rekla da je dobar. Dakle, film je u sklopu diplomske radnje rađen, film se zove Osnove za stvarnosti. Radili smo ga u sklopu Dramske akademije, kolege su im puno pomagale. Dakle, priča o osobi s invaliditetom koja zapravo prikazuje sebe na jedan mladenački način. Zove se Osnova za stvarnosti, sama riječ kaže zapravo koliko mu je trebalo vremena da ostvari ono što želi.
Tu se pokazuje nekakva integracija te osobe i puno su mi pomagali kolege iz Dramske akademije. Evo, poštovani gledatelji, ovaj drugi film ćemo vidjeti u blagdanskoj emisiji Normalan život, barem dio filma. Evo, Neven nam je obećao da će nam poslati. Ću reći da su bili mentori iz Dramske akademije, Dubravka Crnović-Carić, ona iz Dramske akademije, i Sanja Dragojević s FPCG-a i profesorica Tena Perišić je isto pomagala, jer sam kod nje bio 3 godine na televiziji. I 4. i 5. sam isto skombinirao s televizijom, kako nisam uspio direktno upasti na Dramsku akademiju smjeru glumac, onda je bilo logično da upišem smjer televizije. Da. Ali dobro, sad bi vas zapravo htjela zamoliti i vas i Anju da nam kažete kako su vam se to, na koji način uspjeli ostvariti snovi da imate toliko uspjeha i da ostanete to što uistinu jeste, da ostvarite se potpuno, ali prije toga moramo, s obzirom da je Anja već najavila da se pripremao jedan event, odnosno susret nedavno u tvornici, pa bih zamolila vas iz PR-a, odnosno da nam kažete što je to zapravo bilo, jer je to bilo prošle nedjelje, pa izvolite. Pa evo, znači mi smo organizirali naše predbožićno druženje udruge. Prvo tako druženje imali smo u siječnju ove 2014. godine, ali to više bilo ovako intimnije druženje, gdje su bili samo naši članovi i prijatelji. No ove godine smo odlučili pozvati i, možemo reći, kolege novinare, naše profesore sa fakulteta i to druženje dovesti na nešto višu razinu. Vidjet ćete na fotografijama i kasnije na snimkama. Televizija Studenca našeg fakulteta nas je popratila medijski, da je to zapravo druženje bilo više iznad naših očekivanja. Nismo mislili da će se toliko ljudi odazvati, da će se biti toliko na kraju oduševljeni, ali eto, odradili smo ga kako treba. Što je sve bilo? Malo nam prepričajte. Pa za početak, znači, smo imali gostovanje vrsnog stručnjaka, dakle gospodina Šimuna Šakića, koji je malo pričao o svojem projektu o cerebralnoj paralizi. Nakon toga nakon što smo prikazali film našim gostima, imali smo 3 gosta, znači, koji su pričali o svojem invaliditetu i o tom kako se nose s tim. Dakle, prvenstveno je nastupala Renata Alić, koja boluje od osteogenesis imperfecta, te ima svoju udrugu jednakog naziva. I nakon nje je gostovao... Za ljude koji ne znaju, dakle, to znači da ona ima bolest staklenih kostiju. Dakle, to postoji više tipova, te bolesti ona ima najslabiji. Hvala vam lijepa na tome. Ali uopće se na nje, uopće se ne vidi da ima nikakav invaliditet i stvarno se Renata super s tim nosi, jako je pozitivna i kako ona voli istaknuti, šarena osoba. To ćete vidjeti kasnije na fotografijama. Bilo mi je jako simpatično kad je objasnila što je ta bolest i ne rekla, evo pred sobom vidite, imate tip 1. Odlično. Evo, izvolite, Ana, još dalje. I nakon toga su gosti, znači poznate goste smo pozivali, to su bili Filip i Daniel Dizdar i Maja Lena Lopatni. Oni su nam pomogli u organizaciji toga. Nekoliko riječi su rekli o tome što oni misle općenito o invaliditetu. Dovoljno su zapravo rekli već kad su i bili s vama. Naravno. Apsolutno su potvrdili smisao svega. Dobro. A na kraju smo, znači, odigrali i božićnu tombolu koju smo prvenstveno osmislili kako bismo pomogli djevojčici Marijeti Bugarin, koja, dakle, skuplja 600.000 kuna za odlazak na operaciju u SAD. Ima Peri-Rombergov sindrom, te se možemo, dakle, pohvaliti da smo skupili prilično svotu novaca koju ćemo uskoro uplatiti na njezin račun. Tako da se nadamo da ćemo sa ovim našim malim dijelom i nekako pomoći. Dakle, svi zajedno, dakle, poštovani gledatelji, još jedan put podsjećam, udruga Mogu sve je zapravo zajednica volontera, svih ljudi dobre volje i osoba sa invaliditetom koji, evo, imaju čak takve evente, susrete, ja bih tako to rekla, susrete, ne evente, dakle, gdje prikupljaju novce da bi pomogli opet nekima drugima koji su također u potrebi. To mi je sjajno. A sad mi zapravo dolazi na red ono važno što bi zapravo voljela da je i najglavnije u ovoj emisiji, a to je kako uspjeti ostvariti sebe u potpunosti, dakle, kroz svoju osobnost, kroz emocije, kroz svoj trud, kako biti jedna Anja, kako biti Neven, kako uspjeti to, što je važno, koji su to preduvjeti?
Pa ja sam uvijek prvenstveno naglašavala da je vrlo važno okruženje iz kojeg dolazimo. Ja u svojoj obitelji i okruženju nikad nisam doživjela da sam drugačija od drugih, niti da se po ničem ističem. Ok, nisam mogla ići, na primjer, na ekskurzije na više dana u osnovnoj školi, ali to su takve sitnice zanemarive kraj prijatelja i obitelji da to skoro niko nije ni primijetio. Mislim, i tipa preko zime mama dođe po mene kad me vodi u školu ako ima leda, snijega. Ona nikad neće reći ti ćeš danas ostati doma zato što vani snijeg. Pa da ićeš u školu, ja ću doći po tebe i to je bio način na koji je ona mene uvijek gurala naprijed u društvo. Vi ste Zagrebčanka? Ne, ja sam iz Požege. Iz Požege, pa evo još jedan plus. Pozdrav Požegi. Kad ste rekli za te preduvjete, odnosno u kojoj sredini živite, poštovani gledatelji, da ne bismo sada išli na neku krivu konotaciju, ne govorimo o siromašnoj sredini ili bogatijoj sredini, nego govorimo o obiteljima, je li obitelj prihvaća taj invaliditet i zna se s tim nositi, ili traži nekakvu krivcu, ili u vlastitoj obitelji vrlo često zna doći do izolacije od djeteta sa teškoćama u razvoju. Možda ne u užoj obitelji, ali široj obitelji i zajednici svakako, o tome smo više puta govorili u emisiji. Dakle, jako je važno da obitelj prihvati to i da osoba, odnosno dijete sa teškoćom ima u svom domu kao svako drugo dijete i toplinu i sigurnost, a samim tim onda i educira zajednicu. Mi možemo, pa gledajte kako bismo mogli više da nam pomognete. Izvolite, Anja. Da, pa vi ste spomenuli da ima jako puno ljudi koji je izolirani, to je istina. Nama se stvarno jako puno ljudi javlja, mladih djevojaka u 20. godinama koje ni ne obrazuju se, zapravo i bliže obitelji ih je nažalost nekako izolirala, niti mogu ostvariti sve što žele i često nas znaju zvati i pitati da li se ovo može. Jedna djevojka nas je kontaktirala koja nema nogu, dakle ima protezu, da li ona može trenirati zumbu. Ona je otišla, ona je iz jednog malog mjesta, otišla je pitat kao jel se to može, oni su rekli ne, to se ne može, to se ne radi. Dok smo mi onda kontaktirale trenerice u Zagrebu i one su rekle da je uvijek svaki program treba biti i je prilagođen i osobama s invaliditetom, tako da zapravo nikog ne spriječava, nego tu opet dolazimo do problema volje. Da. I gledamo preostale mogućnosti. Nešto se možda ne može, ali se puno toga još može ako se mi ostali prilagodimo. Dobro. Dakle, rekli ste da je to socijalno okružje, ta sredina važna. Dakle, vi ste od malena imali to, ali ipak mogu si sad misliti roditelje kad ste vi rekli ja bi u Zagreb. Pa moja mama je uvijek znala da ću ja otići u Zagreb. Mislim, nekako s obzirom i na moje sve te operacije, dosta vremena smo proveli u Zagrebu, tu imam i obitelji, prijatelje, tako da zapravo mojima je to bilo nešto normalno da ja nakon srednje škole odlazim u Zagreb. Tako da to je sasvim normalno u našoj obitelji. I onda još izaberete jedno novinarstvo. I sigurno vas je pitala gdje ćeš ti naći posla. Upravo je to bilo. Da, to je bilo jedan period isto priča. Zašto novinarstvo? Neće biti posla, neće biti... Eto. Zašto se ne primiš kuhanja ili ne znam nečega, to ti je kruh, jel tako? Da, a nekako kako sam kroz srednju školu se sve više približavala državna matura, nekako sam se sve više nalazila u novinarstvu. U srednjoj školi sam bila u toj novinarskoj grupi ili kako se već zove. Sve mi se to stvarno više i više svidjelo i da, kad su došli rezultati, odmah prvi dan sam upala. Zove mama, upala sam, kaže ona, ne, odmah prihvati to. Nije bilo problema sa upisom u škole? Ne, nije bilo problema. Inače, postoje po zakonu da se osobe s invaliditetom koje imaju 60 i više %, dakle, imaju izravan upis nakon državne mature na fakultete, ako se ne varam, čak i na diplomski studij. Ja sam predala papire, poslije su mi rekli profesori da ih uopće nisu priložili, jer sam upala isti prvi dan. Evo, sjajno. Hvala vam lijepa. Lijepa pričica. Nevene, koja je vaša pričica? Slična od naše Anje. Vi ste otkud? Ja sam iz Rijeke. Dakle, ja sam završio 3 godine teologije, shvatio da taj studij, svaka čast sam fakultet, ali je prestatičan. Ja sam malo hiperaktivan i dakle odlučio sam ići na novinarstvo, ni manje ni više nego na televiziju. Svi su rekao, wow, pa ti na televiziji osobe s invaliditetom nisu televizične. I sam rekao, idem probati, ja znam da je to... Ko kaže? Vidite me, ko kaže da nismo? Jednostavno, nekako je to sve...
Došao sam s autobusom sam, dakle nije bilo niti mame niti tate, jer sam zapravo odlučio, ok, ideš u neku novu sredinu, što ti oni tu mogu pomoći? Zapravo ništa, samo bilo nje. I nekako sam odlučio krenuti sam. Imao sam prijatelji koji su mi pomagali. Došao sam kod profesorice Tene. Ona je u početku bila malo u grču, joj, kako ćeš ti s kolicima, jer sam, dakle, pol potreban, koristim i kolica i štake. Ali evo, uspjeli smo sve to skupa nekako napraviti, prijatelji su mi pomagali i danas je to što jesam. A inače, ono što je zapravo rekla Janja, tu se mogu složiti, puno ovisi o samoj osobi s invaliditetom. Dakle, roditelji jesu koordinatori dok ste vi mali. A poslije vi sami odlučite što želite i ne želite. I druge osobe koje nemaju invaliditeta isto zapadaju u probleme. Prema tome, invaliditet je jedna crtica u karakteru, ali ona ne može odrediti osobnost. Ali mama i tata kad kažu ja najbolje znam što je najbolje za tebe, a plus toga ste i osoba s teškoćom. Što onda odgovoriti? Evo, uistinu, poštovani gledatelji, pogotovo svi mi mladi koji se javljate i koji kažete završili smo u Zagrebu onaj centar u Dubravi. Dakle, imali smo i svoje simpatije, imali smo radno okružje, imali smo smisao života, imali smo socijalizaciju. Sad smo se vratili u svoje neka možda mala mjesta i tu nam je život stao. Nemamo više ni prijatelje, nemamo više mogućnosti za uopće razmišljati o zapošljavanju. Dakle, imamo osjećaj da smo izgubljeni, onda ulazimo u depresiju, osamljenost. Evo, molim vas, dajte im poruku i roditeljima koji kažu najbolje da si ti tu, ti si svoje napravio šta jesi, sad je najbolje da si ti tu, pa sad kako mi možemo, tako ćemo ti i dati. Eto. Znate, mogu čak spomenuti da nam se dosta roditelja javljalo nakon što im djeca iz manjih mjesta, djeca s invaliditetom, odu studirati u Zagreb. Pitanja su bila kako da se oni nose s tim. I to sam ja dosta bila komunicirala, u biti najviše s njima. Zato što ih je stvarno bilo strah kao da li će se uspjeti prilagoditi, da li će moći sve sam, kako će nakon 18 godina što je zapravo bio doma, uvijek su mama i tata tu bile da mu pomognu, kako će sad sam, kako će roditelji bez njega. Mislim, dosta sam tu razgovarala s ljudima, mislim da je to imalo dobrog utjecaja, jer koliko sam dalje vidjela razvoj i situacije i tih... To je sjajno za one koji nastave školovanje, ali one koji se vrate doma i ne idu dalje, nego ostanu sad u tim manjim sredinama bez svih onih mogućnosti velike sredine gdje su imali mogućnost za socijalizaciju, sad su doma. To je ozbiljna stvar. Ali zapravo i čak i u malim sredinama se da napravi. Mislim da veliki problem tih nekako manjih sredina koji kažu roditelj za mene može sve napraviti pa on glumi nekog prijatelja. Sad i u malim sredinama uvijek nađete osobu s kojom možete nešto podijeliti, a da roditelji to čak i ne znaju. Ne znam, ja moram predstaviti da tih problema nisam imao. Ja nisam rekao da roditelji su bili odmah oduševljeni kad sam rekao smjer televizije, ali s vremenom kako su išli moji rezultati naprijed, oni su popuštali. Dakle, jer ja... Zato što ste se vi nosili s tim i vi ste dokazali da možete. Ali to je možda i zato što vaši roditelji nisu vas prezaštićivali i nisu umjesto vas odrađivali neke stvari i nisu govorili nemoj pusti, budem ja to ću ja. Dakle, vi ste dokazali da bez obzira na teškoće možete puno toga i vi ste se primili posla. Pa zapravo moji roditelji su mene odgajali, možeš sve kao i drugi, možda malo sporije. Samo tu leži možda definicija današnjeg mog uspjeha u ovoj rečenici. Dakle, svi mi imamo neke ograničenja i osobe koje nemaju invaliditet sigurno imaju nešto mogu, nešto ne mogu. Neko super igra nogomet, nekoga loše igra. Da li onaj koji ne igra nogomet je invalid? Ja ne bih rekao da je. Poštovani gledatelji, nadam se da vidite ovo samopouzdanje i samosvijest. To je ono što zapravo treba svakoj osobi i samopoštovanje. Dakle, svakoj osobi, ne govorimo samo o osobama s invaliditetom. I zato bih vas molila da potvrdite ono što su u emisiji Ovo malo duše ove vaše sjajne kolegice rekle, da o osobama s invaliditetom itekako ovisi kako će ih prihvatiti zajednica. Tako je. Da je o vama ovisilo kako će one prihvatiti vas i kako će se one prema vama. Tako je. Smatram da svaka osoba
pogotovo osoba s invaliditetom, treba imati i samopouzdanje i treba imati ciljeve kojima će težiti, kojima će stalno ići naprijed i naprijed. Biće trenutaka kad će past, kad će stati, dogoditi se hrpa problema, ali mislim da to nikog ne treba spriječiti da ide naprijed i naprijed i da ostvari ono što želi, jer svi imamo snove i svi to želimo ostvariti. Ja ću samo nadovezati na tebe, Anja. Ja kad sam došla na Dramsku akademiju, tamo je hrpa i stepenice i ostale stvari. Jednostavno sam pitao, možeš li mi pomoći, daj mi ruku, ja ću otići gore. I sam da me osjećaj, ljudi će vam pomoći, ali ne znam kako. Ja kad sam došla na akademiju, ja sam tamo slušao izborne kolege, isto su bili zbunjeni, ali spremno smo se nekako prilagodili. Različitost je ono što te neki puta čini dobrim ili lošim. Možda to se zvuči malo prefilozofski, ali nekako toga se držimo u životu. Ne? Da, ali trebamo si dozvoliti, kako je fino lijepo rekla u emisiji Alisa, da čujemo čovjeka, da ga osjetimo i da imamo potrebu pomoći. Dakle, molim vas, samo još sad potvrdite ono što ste nam i prije rekle, koliko zapravo ta različitost, odnosno vaše kolege s invaliditetom oplemenjuju vaš život i kako zapravo imate drukčije prioritete zahvaljujući njihovim primjerima. Ja ću samo reći da evo ni dan danas, nakon 5 godina fakulteta sa Anjom, ne znam koji ona točno invaliditet ima. Jer nisam nikad pitala i nikad me to nije zanimalo. Uvijek sam gledala nju kao osobu i evo, nakon što sam upoznala Nevena, isto ne znam ni koji invaliditet Neven ima i stvarno me to nikad nije zanimalo. Uvijek me zanimalo kakva je osoba, kako se mi slažemo. Imali smo naravno nekad i tenzija, pošto je Ana jako karakterna osoba. Hoćemo reći tvrdoglava, to je pod navodnike, ali dobro, to može biti kvaliteta. Pa sam se nekad često znala i često je bila sukoba u mišljenju, ali onda nam je Ana uskakala, Ana je uvijek bila tu mirotvorac. Tako da zapravo druženje sa osobama s invaliditetom je promijenilo potpuno moju viziju nekog, možemo reći, života, odnosno pogleda na svijet. Prije sam se bojala prilaziti osobama s invaliditetom, stvarno nisam znala na koji način da im pristupim, da se ne uvrijede, da se ne naljute i upravo zato smo se mi u udruzi dogovorili da ćemo organizirati jednu edukaciju kako bi naučili zapravo osobe kako da pomognu, ali da se druže s osobama s invaliditetom, jer puno ljudi ima tu nekakvu ne odbojnost, nego baš strah, jer ne žele uvrijediti ili povrijediti nekoga i evo mi ćemo organizirati edukaciju, a sad... A strah je zapravo iz neznanja. Da. Trebamo zapravo čim više govoriti i prevenirati i promovirati zapravo sve te mogućnosti osoba s invaliditetom. Ana, koliko je vama sve to pripomoglo u prioritetima vlastitog života? Poznavati ovakve osobe, družiti se sa njima? Pa prvenstveno sam poznala Lanu, to je naše lice kampanje, djevojka koja nam je s nama od samog početka. Prvo mi je bilo neobično, jer sam je teško razumjela. Kasnije, kada sam naučila kako komunicirati sa njom, jako me fasciniralo, činjenica da ona ne zahtjeva apsolutno ničiju pomoć. Kada smo recimo u kafiću, neće dopustiti da, iako je konobar iz prve nije razumio, ona sigurno neće dopustiti da ja recimo naručim piće umjesto nje. Isto tako kasnije kada sam upoznala Anju, shvatila sam jednostavno da njih dvije invaliditet stavljaju upravo u svoj zadnji plan. Nešto što njih u životu ne sprječava. Naravno, ne možemo to gledati pretjerano idealistički. Da, problemi postoje, ali mi smo evo jedna udruga koja se baš bavi promicanjem ideje, dakle, pozitivne nekakve ideje. Dođite kod nas, družite se s nama, lijepo ćete se zabaviti, pozitivi, to je, eto, prvenstveno. Novih suradnja što se na samom eventu jer smo zaključile na druženju sa našim članovima još od početka da njima upravo nedostaje takvih druženja. Ne sa drugim samo osobama s invaliditetom, nego i sa osobama bez invaliditeta. To znači prvenstveno... Socijalizacija i prirodna integracija. Ja bih vas sad molila sve zajedno, zapravo možda vas dvoje najviše, da nam kažete koji je zapravo ključ, formula ili ne znam kako bih to nazvala, za bolji status osoba s invaliditetom u našem društvu. Jer vrlo često u ovim emisijama imamo najrazličitije teme iz aspekta prava i teškog ostvarenja tog prava, bez obzira što mi imamo sve obvezujuće konvencije, zakone, legislativu i svu. Međutim, još uvijek se događa da se to teško ostvaruje.
I još uvijek se događa da roditelji vrlo često moraju ići od adrese do adrese da bi ostvarili neka svoja prava, pa i pravo na školovanje. Dakle, da čujem vaš stav. Kako svi zajedno promijeniti to? Ovako, prvo mislim da je bitno u obitelji nekako uspostaviti, dakle, ja ću govoriti u svoje ime, ne mama, tata i ne znam ti ko, sve ne, onda kad to roditelji čuju, počnu se i oni mijenjati prema vama. A što se tiče nešto zakona stoji, da su naše zakoni lijepi, divni, krasni, ali kad se ide u provedbu, ja isto 500 puta padnem i pod i lupim se, metaforički rečeno, tu čovjek mora imati puno strpljenja, koliko može, ali ono što sam zapravo rekao, zapravo od malih nogu nekako i roditelji nastojati integrirati. Ja nisam rekao da roditelji nemaju veliki faktor u mom životu, ali nikad nisam stavljao, oni su sad glavne face oko mene i oni će određivati što i kako ću ja raditi. Onda kad to i prijatelji i rodbina čuje, vjerojatno drugačije će se ponašati od malih nogu prema vama. Kad ste se vi ostvarili kao osoba, vi ste zrela osoba, vi ste apsolutno ostvarili sve ono što jedan muškarac treba biti. Što vas zapravo u ovom društvu najviše frustrira? Kad govorimo o statusu, mislim, ne govorimo o pitanju nezaposlenosti i ne znam nešto, nego vas pitam baš kad govorimo o osobama s invaliditetom, ima li nešto što vas baš frustrira kao mladog obrazovanog čovjeka i smatrate da možete i zaslužujete bolje? Ovako, osobno, baš ovo Anja što je rekla, kada mlada osoba s invaliditetom dođe, onda roditelj razgovara s fakultetom koji je za njega super program. Meni je to sredine kose na glavi, jer ti ćeš, taj student budući će razgovarati sa profesoricom. Ako on kaže što želi, koji program želi, apsolutno šalje poruku tom profesoru, mentoru, već u kom su odnosu, on će određivati što ću ja studirati. Ne mama, tata. Jer onda i roditelji i rodbina kad osjete taj manipulativni dio, isto će manipulirati i postavljati se zaštitnički reći mama, roditelji tog djeteta, ja sve znam najbolje, niko ne dira. Vjerojatno su i moji na početku roditelji bili spodnjeni kad sam imao 15-16 godina, kad su mi prijatelji pomagali sve što mi je trebalo. Isto mami bilo već naver glave, pa mogu teatr napraviti. Ne, bolje da mi on napravi, samim tim će se educirati i stvorit ćemo nekakav kontakt. To mi je sjajno da ste rekli da to čuju i roditelji. Roditelji u dobroj namjeri, iz velike ljubavi, što je najnormalnije, ponekad radi velike greške svoje vlastitoj djeci. Ponekad su uistinu najslabija karika u kvaliteti življenja svoje djece. Imali smo 2 emisije o tome pa su se roditelji jako naljutili. Ali vi potvrđujete da je uistinu to tako. Iz prevelike želje, volje, zaštitništva zapravo ne dozvoljavaju osobe da ona se ostvari. Naime, što se dešava? Sve lijepo dok se vi mlađi dobi. A što kad roditelji ne budu mogli? Onda tom djetetu bude zbunjeno, roditelj umire, nažalost je to tako, i što onda s tim djetetom? Odnosno, tim čovjekom koji ima 30-40 godina, dakle nije socijaliziran, nije spreman na neko tržište rade kako je tako u Hrvatskoj, to me ne bih htio komentirati, i tu onda nastaje problem. Onda je sam sebi još time što ima invaliditet još u gore poziciji nego neko ko nema invaliditeta. Ja nisam rekao da je kod mene bilo sve savršeno, bila je kriza, danas imam, ali čovjek nastoji gledati od ono što ima da izvuče najbolje od sebe. To je to. To je zapravo poanta u svakoj ovoj emisiji. Dakle, prihvatimo ono što ne možemo, ali idemo odraditi na maksimum onog što možemo. Dakle, u svakome danu. Svaki je dan najvažniji. Prema tome, idemo u afirmativu toga što možemo i glasno i jasno reći što želimo, što smo spremni napraviti i tražite odgovornost ako nam netko stane na put. A imamo pravo. Molim vas vašu priču. Što vas frustrira kad govorimo o statusu osoba s invaliditetom? Pa prvenstveno mogu istaknuti kad smo spomenuli ste zakone, to što nažalost ljudi ne znaju sva prava koja imaju. Nama dolaze na godinu studenti prve godine, ne znaju apsolutno ništa. Koju financijsku potporu mogu dobiti, da li mogu imati asistenta ili ne, ali tu već nastaje ne samo problem roditelja, nego i institucija, jer ni oni ne znaju dati prave informacije.
To je opet problem edukacije ljudi. Nedostatak komunikacije. Nedostatak komunikacije također, da. Događa se to da na fakultetu profesori zaborave da imaju studenta s invaliditetom koji se moraju malo drugačije pristupiti. Dakle, student koji ima problema sa sluhom, njemu je bitno da profesor stoji ispred njega, da mu može čitati s usana. Dakle, profesor to zaboravi. On se šeta po dvorani i dalje. I dakle, svi koji imaju volju doći na fakultet i učiti, na kraju sat i pol će sjediti ili pokupiti se i otići, jer je neprofesionalno i nekorektno svakih 10 minuta spominja profesoru možete tu stat, možete tu stat. To dosta profesori isto zaboravljaju, da nekima ipak treba malo drugačije pristupiti. Već kad imaju želju i volju i mogućnost da su na fakultetu, jer to nemaju svi. Mislim da se tu i oni trebaju potruditi. A vi, vjerovali ili ne, emisija je na kraju i kažu mi da vas moram pozdraviti, da vam moram zahvaliti. Hvala vam od srca, poštovani gledatelji. Meni je bilo veliko zadovoljstvo predstaviti vam ovako sjajne ljude sa velikim, važnim životnim porukama. U sljedeće 2 emisije imat ćemo blagdanske ugođaje. U prvoj emisiji će nam biti doktorica Nela Sršen gošća. Ja vam se najljepše zahvaljujem. Vidjet ćemo naravno i uradak od našeg dragog Nevena. Svi vi koji imate volje, puno srce, empatije i prije svega zanimanja za to kako možete biti bolji ljudi, kako možete pripomoći drugima, vrlo rado će vas dočekati u udruzi Mogu sve, jer uistinu dokazuju da oni to i mogu. Hvala vam lijepa, svako dobro i poštovanje.